Omwezi w'omushuganisa w'enteekateeka ya gavumenti y'okutungura emiruka Jovrin Mukama Karisa hamwe na Martha Simo Rukurra ba RDC omu ihanga bizire omu rurembo rwa Hoima okutongozaho okutandika okugaba sente za Parish Development Model ahabwa abatuura abayehandikiise bitu bashangire hakireho enshobe zakozirwe. Abatura bamugambire ngo bijuize za fomu baruha kandi n'esente tizirikwenda kwija. Mbayenka fana masajja kyono mande obwanku batagenzera ntaina halindi amabala gangatali na computer kanyanga nendanga mutu kikuja kitakufuna message yakyo is coming from where esente z'abantu omukango esente z'abanya Uganda okwira usikumara omupaka zo banka nizibane zikora ki. Abakuraba babwineho abatura bono mu ward zone zirukora ururembo rwa Hoima nikwe kushanga group zone zitine enshobi ninche munonga. Hano kumanya ensonga kumanya kizibu na berekiri ekyali mesese sente wijanga mwana bantu. Some responsible people, for example the parish chiefs, the agents, have been not performing as expected, but we have now tipped them and we have motivated them. Enkora ya Parish Development Model egendirire kumaraho ubworo kutandikira hansi omumiruka okwetoroora ihanga ryona. Gashakwa Ambrose n'uwagaba Katsotso.